Ban pentikna bakum ka district hi kala shemi kijing perking na ka benta banyada na kijing sapriang kijing pangklam COVID-19 ha ka handru terek mentau benai umentri rang ba benrap ka sarkar jallau ba preston tinsong ulai kendu mar khmat bar ki bor penyai ka district lembar ki nomi khmat jongka banyatai halor kila jingada na kijing port state ka ne ka khlam Laidon lang ha kani ke kendu lang dalai ngot ki MLA ki bakentu iba Merrill Bonds AM ba George B Lingdo ba Jason Saukame Maulong ki aun ki MDC ki bakentu ye kong Magdalene Maulong uba Charles Marngar ikong RM Korba DC Gari Boy District uba C Serti SP ke district ki officer na tana ka koi kya bar ki nang lam Gari Boy Dorbar Uba Preston tinsong ulai thu bah kani ke kendu bagi officer Gari Boy lai tai sani halor ki jing perking badan kam ban yada na kani ka khlam namar bagani ke district ka badan bon ki bangat ya kani ke jing pang lai tai ru halor ki kindon habalej on tap ya kitu ki baklat na ke jing pang khlam COVID-19 Dia mentak resmi ke Mauping la sim dia ke review meeting batu ni appreciate ya ka ka steps ka ban kalian deputy commissioner la sim ka banun kong ka ba la sim kolong ba imsya su mentah hai ya april ban ai ba ban ai di na kai dia tip lai kata ban ni na government ru ya appreciate ya ke decision ya ke negara ka basit ban ka mangeswa ban atsu anta kolong ba na kesoka bila ai ru karai ba la de jia ba ya mentah kasi hadin harbeji ya se lai beji janit la shai men step dai ban pendek no ya kan nadia bat kitu ke bayang na kadang ujung COVID kim dai ban bu ya kan nadia hapo ye na jaka sumar kinra ya kan net jogi namar baki jaka sumar ki hostel kila le lepai kamet na dong sedong ban bit ban biang ban song ba kenang pun ni kucang jipang nan sapret sapriang kekin bu yang senduk media hapo baranda lani hapo kompomi kinle ya kan yang berukom pak nangta entah idei ban rangno ban pendet ya kamet ka bangsa lak nu hapo arbaci kata ketika wei ka bangakwa kan pendet bat ka bangi kerpa kata minta kinong snong kilong yi kilong sen ibama ia kibakum kini gijajin dia kin snow baha bat ya trelang bat kejing pembet jong surga bat kejing pembet jong district administration kenam bakan dia kejing snow si ya kibahi basen kiparisnong berkhal nang ni sekmat hakajing saprian jong ni yang Jepang Kumu menteri rang ba benrap ke sarkar jala ulapan paru ke jing skokia namar ke jing juna palar ki bawan ban shime ketika yada na kani ke jing pangklam ha kani ke district ha ka bola khot la wer ki paj ba bakin wan shakmat ban shime ka bar kumjuru bakin buromi ki kindon bala penjari de ke sarkar jala khnang ban la shisha ban yada na ke jing port state jong kani ke khlam kawai ka bang kwang kan kerpa ya kinong snong jogari boy district borok kawai itu khamtam ki badon south coast sunsnen sejro the percentage of vaccination hang in district Kaduna laya keren mahang keren sani ini jaga bangakwak ban kerpa tolong bakitu ki south coast sunsnen sejro snow bahang sim kia ban lek ya ka ban ai injection laningi ong ketika kat kabade ba pin snow ba ban lek syakitu dijaka ki bakasorkar kala pen krek kerpang na kabta ban ai ya ketika lani ka injection yang di South Coast Sunsnen Sejro. Balai gilit penbuar ini, kadang kalong namar ba. Scientist kibadai na kaliang kakot kakia. Jong kepercayaan berkawai, kila keren syai, ba nginla banyada yang diknyam jimpang, day tang lembaga nege injection, dari day tang lembaga nege ketika. Doti di nongsong snong di paibang snong jemi di bedang snow truk bakla don ru kim septi di basmi don ke jing sutu bakla lai pujai yang ruske le ka banga ko aban dong ya pi uwe ki nongsong snong kampang di South Posan snem sijrong snow bahaban kitlia ini ban lek eye injection haki jaka na kalian juga district administration kila penkre kerpang yang dijaka apa injection ko basau ko nyutuli South Prakali ki jaka ben injection de kam de shu ki jaka ke bancingai bakin om bangi habya ki jat lai kenta sabta de le ki jaka ke bala penkre na kalian coba di circumcision ke belakang ma de snow bah ko mangopi ngaterpat da ke
jaka kia berwajud nak menta jom inong song bagian sekolah ban let ban register batu ban yang injection di jongki bat kan mau kan injection kan kam RC kawai ke bengkong lagi ai menta kasni pi ap hadin real tayo hadu hatayo pinsa ai biang sakaba kumbang ong pi kata kadai kijing pembek kerpang nakaliang jom sokar bat nakaliang jom district administration kabagi kerpa yaki borok kinong song jom dari Bohol district borok kawai kabaapat ni kren cucu ya vaccination kabaya na kementar di South Net hadu katras net ya kani ngaku akan ketip pada sokar kalahet ai order ngin sayo akin igisni di Banwan South Arteli kita inject South Arteli injection bat ya kani nakaliang sokar ka sawakaw namar kabagiyut i kawai na di district kabakta maha kejing sapriang jung lukutang jipang dari yang dia di Bohol district tenang pe na po secretary sokar ka capek bakat nung hajar telingin ha sa po Bohol district na kamenta kanike injection na kamenta kitu kibriu di South Nem hadu hatras nem